hai mana je giting ma ya wang dia mana na mic peke jing kai skui kum chang na jang kai kanan tak mai gi go Zeme news man sa Zeme ko na lia kai ra dele NSCN IMN Naga solution jai Naga political issue ndege India government me jam pota dele ja chedri achelis to Kohima peke jing kai skui kum chang na jang kai kanan tak mai ga the Nagaland government core community me Naga political issue NPI ndege NSCN IM ja India government center me ja mpon dota da ra hange rangai be dele ja chele the core committee had Nagaland chief minister Nefiru Banai United Democratic Alliance UDA go chairman Tier Jiliang jai NSCN IM raman janai peke jing kai set kum chang na jang kai kana kamai ga marathon meeting bam dele je ka chele private ga NSCN leader me ja AK Misra Naga political issue ndege Naga mugo solution ndege mpawra hange kram ke gudu wong ke dele jai iron mag ja NSCN IM leader Nagaland moibas du tati ba chai ka New Delhi ke center में जाए पो Naga political issue Naga मुगो solution देगे पौरा हंगे वंके लूजे तेती बे चाय काकने वंके को दाले इजे कछुले NSCN गु leader Nagaland मोइवा जाए पिक्यांग नाम रे में दिल्ली के आज Naga political issue देगे पौगा लूजे Nagaland हेले दोंग दाई देगे सचे आज Naga political issue Naga solution देगे India government center में दागे पौता गु ले इजे अचले इजे Tier Jiliang ने साले अचले स्लुद माइक पेके जिंग का स्कूल कुमचांग नाजेंग का एक नाम थाक में के the core community NSCN IM je aija center ma daga India government center ma daga Naga solution ja Naga political issue ndege mpau chu da hangya ja mpau dote da hangya pnuina ki kyamba ja request te wedle je chele Nagaland government go spokesperson Neba Kronu ka chebe pene sa ja NSCN manai the core community member Mike peke jing ka skui kom changna jang ka kan thak mai ge meeting marathon meeting bam ja a ke ke ning chi klora hangya ke ning chi ra hangya ja aija Naga political Naga mugo solution ja close software sing ra hangina meeting bam le ja chhe sale jai iron mangja the core community member bana NSCN IM ne Assam go chief minister Dr Himanta Biswa Sharma ja Naga political issue Naga solution dega India government me ja pau ha ga ra hangya ja padu chi ge ko vok ha ga ra hangya kan ne de le ja chele ting te ge na ni pau pai ra he ting ne aija Naga solution ja pepe kudle achelus du kagna chunaria changba Naga solution Nagam go independent gade pepen chi gara bating je chi magzela mui le chi po jigin anui hai mana Zeme changje bam leine jai Naga me changje bam leine aja Naga solution jai Naga political issue ndege NSCN IM jai Nagaland government mer mem pote je bam ge pnuiran chihang jai pnuidu peje pnuiran ga ke gai ma je po pe him changla hangya ni hai mana klum gai khle acheb je rangai dle Zayani Zeme ramge chuna ting hara chi lichi chebang kui chi je te biting dele bagdai ken che kyo ga na aipo be liching kui chi je gadra hange num dele chi pau jigene Manipur impaning di ka chebge aijang kui chi je go season chai su je misonga je ngau je lam le je ka chele chi pau jigene chawme test ndaugai nei me jai chawme zogai nei ma aja impaning di ka che Manipur ge te je luidi le je chele chi pau jigene Assam Manipur Nagaland ge Zeme bam le ne chira hange chawma je liching kui chi je cha lugai ne le ma 84148 00659 ipo be number ge zo be pe je contact lu je luidu le ache be rang sigai dele ipo bang kui chi je Manipur in pa ning di ge ngogule jai Zeme ram ge lamui le ache be haim na jarang ai dele rame rang rame machi te ne di kwat tap na thai ne ke la sang ma pi no ko pi jong ko mi ming noi nei ngau lo mi sui se fian sui da le ai gena na mic peke jing kai skui kum changna jang kai kan thak mai gi go Zeme news man sa loi ge dile nang ni ne pi gai jang khingai be jigna hai mena je to dile ai po be video je like je changket em kai la le chi po jigna hai mena video je like te kai kam gara hange kyam gai dile